sekula sephameni uNkulunkulu omkhulu sephameni Thixo ngempela baba kaDesu uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini sicela ukubonga leli thuba noma lishungu uNkulunkulu uvule ngesihlabelele sibhlungu isihlabelele uNkulunkulu avule ngaso siqedile indaba ngaphambi kokuthi ngene endabeni nje ngizongena endabeni ngehloko embili nje engizokhuluma ngazo apha ezibalekile zothunga lenkosi zakhe kodwa umoya wami ukhathazekile angiphilanga umama ngubani okhulumile ebusuku benginesifiso salokho bekhulunywa umama ngubani kubaba uNcwane kungenzeka ukuthi laba abantu abathola lapha ya ababehlele iScorpion besihlele uthi kungenzeka ukuthi abahambanga bonke ngoba uNcwane yabaza basitele kunabahambe bonke abekho bonele kuncema kulona wayekhona kulomhlangano uhlelo ngalelo la ngoba izohamba inyama ibhuko ivukile ekuthaka ngihlukumezekile ngisekhaya ngithola ucingo ukuthi oza bathasela ubaba ahlukumezeka kakhulu manje kunamanje baba wathi angithule nje ngithi ngibukele kodwa ngibukela kabuhlungu kabi nangu baba sesuma ngehlabelelo esibhlungu kunazo zonke kanti ushembu uzothibhekeza kubeni ufuna ukwazi mina wabavukela ngamakhosi amandla athwele nipho amakhosi wabafundisi bathule phela ngoba kwenza bona pholele kwathula futhi ngoba yibona abenzayo ibandla lona kuthuleleni mabafundisi bethathela ushembe leli bandla kukho lapho kubhalwe khona ukuthi Nazareth Baptist Church Pty akukho lapho kubhalwe khona ukuthi Nazareth Baptist Church Ltd leli bandla leli ushembe akahlanganiselana namuntu lingelakhe nje yedwa akadingi ukubangisa ushembe kuleli bandla ngoba lingelakhe yedwa wayibumbela yena yedwa futhi ushembe akathunyiwe ushembe uNkulunkulu yikho kudila imkhuba njengoba lithi ushembe uthunyiwe ngiyacela mina ngiyacela celiyeko lento ezwe esontweni ngiyazwezula musukwehla musukumncenga umuntu akekho umuntu olingana nawe la esontweni emhlabeni wonke ngaphansi kwelanga nasezulwini akekho umuntu olingana nawe musukuphuma ukudlala ingane bulala amadimoni awapha esontweni ukuze isonto lasembe benokuthula ngeke hawu baba bakuhlasele ngekawu pho bekuhlasele nangomuntu bakuhlasele ngekawu lenyanga izeleda iphule esontweni uphoqelana ushembe esontweni lakhe ubani lobona ukuthi kunesikhala manje kuvulekile kudingeka umuntu laphathele abani banje ushushwa yini wena ngesikhala esivulekileyo sikuhluba ngani leso sikhala usunabantu nawe ukangelwani ngoshembe ushembe afacela ukuhlala esontweni abafundisi bathuleleni bathule ngoba kwenza bona bafundisi nithule ngoba kuyini nenza lezinto amen ngacela kubaba inyama ezulu ethi ngihambe ngiyothwala itshe entabeni ngingumshumayeli ngathi baba ngiyacela ngikwedelele inkosi yamakhosi kwakula ngaphakathi ngiyacela baba ukuthi ungithathe ungifake kulabo bavangeli okathi uthi angikwelekelele kubabekeli ngoba umuntu oweqe istebhisi sengimbukile uyabheda amen ngoba khona istebhisi aseqileyo labo abantu abahlasela babeka phekopho bonke ukuzwa kwami baseqa istebhisi ngiyabazi phela mina bonke abantu badlule esandleni sami amen labantu abahlasela babeka phekopho abafundisi abahlasela babeka phekopho abayihambanga istebhisi ey'ntathu uzofika ekufundisini amen abanye babo basweta ukuthi baba ngabafundisi amen manje ingakho-ke lonakala isonto babuvumelani walunga kangaka babusulungiswa yini manje leli sonto ngelakho bombela nje ubuyile nje ubuye entweni yakho wenza izinto ngokukhululeka ngoba isonto lingelakho ubonakala ngayo yonke into awunaze nasiphoqa ngani zakwethu
naze nasiphoxa ngiyasola ukuthi yini laba elalise emhlanganweni ukuthi uthingo lenkosazana aliboshwe iScorpion. Ngiyasola impela yini vele kodwa hayi nokuthi ngiyasola yini vele. Ngono-ke kuyagcotshwa bakwethu lapha eThembezini emathenteni. Kuyagcotshwa mawufika nje khona mawumfundisi ufika ube ubishop. Hambani khona-ke kanti kwethu ngelishiye ngokuthula esontweni. So lesawe ngomama sonke zona ngabunye phela. Njengoba umfundisi bonele thina uNkulunkulu asukumakhala ethempelini akhaliswe ngabantu. Bayibona abantu abakhaliswa uNkulunkulu ethempelini abafingani kanti. Kunyengelwani esontweni. Baba musumncenga ngiyakuncenga wena ngoba wena uNkulunkulu. Wena kube nesawu sokuthi kudale wena ngoba noSathane ngowakho. Inkosana yakho Sathane uyivumele konke okubi. Cela ungene. Thimo lenkosazana liuNkulunkulu. Amen. Emhlabeni sethu mina ngibanda anginazi inwele la ikhanda. Kodwa ithema ngifike kwangenazo seseqothuka inwele sezenza lokho kwenziwa ababantombela masebefike ku50 seyiwa beyaphezulu bese siyaphela inwele bese siqaleka ibandla mase ngiya kuba uthimo lenkosazana baba yamphundisa baba inwele ngishoba ngazo masifika kuleli ibanga thina abantombela siyaqothuka inwele bese siba ibandla sonke. Ngicela ukuthi inwele zami zibuyele esimeni sazo zingalilokoti iqothuke ngoba ngisenakubuye ngibe nayo into yokushoba. Wathi inkosi ibusise mfundisi ngeke iqothuke nazoyibona. Amen. Nazobona ungehla likhona. Ungehla lolungu lukaZobo lukhona olukaSobade uyena umnikazi walo uyena wathi ukama kanje namhlanje ukame kanje uyena mntu engihamba naye. Ngase mphatha amajakaba egazini wayesethi umuntu engihamba naye emoyeni uyazi ukuthi yini ngiyophetha amajakaba wathi angazi wathi amanzi kawaphuzi amanzi angaphuzi vele amanzi mina kangaphuza amanzi cha. Ngase ngiyangima gange kulalile egibisila ngiya kumnikazi wenhliziyo khuluma ngoNkulunkulu mina uthimo lenkosazana. Baba ngiyacela Nkosi yamakhosi ngicela ukuvumela inhliziyo yami iphuza amanzi. Ngangethembile uthisha ngokwasemhlabeni kodwa yena uprofessor ngoba uNkulunkulu. Ngilalelana uJesu umfana. Ningaphinde nisilinganise naye uJesu umfana pa. Amen. Ushaka ingwele uNkulunkulu angempela ekho ngaphezu kwakhe. Mawunyuka manje ngaphezu kwamafu ibhana phela ilahle phezu kwamafu umuntu azofika khona munye unyazi wezulu. Wathela noma kulahle esenda lolwandle. Esenda lolwandle umuntu azofika umthole ebekulahla khona kumekho umuntu. Umuntu azofika umthole khona munye unyazi wezulu. Umuntu ngiyansanda ngeke lo muntu. Lo muntu khona endaweni yonke ngesikhathi esisodwa. Akuthimulukulo. Umuntu okhona endaweni usemelile wasindisa kuzo zonke izizwe ngoba uNkulunkulu uphelele. Thina sithezisa ukuthi ufana nathi. Cha, angikhuluma iqiniso. eBhayibhelini mawufunda kukuphi lapho uJesu akasindisa khona umuntu eseThekwini yelela. uJesu wayebasindisa ngoba esefike physical. Yena akazasindise umtebenyezo ngoba eyingane. Ithina ngezilingane eBhayibhelini namashumi amathathu eminyaka bayibulala. Uyangikhipha kubaba. Ungikhipha kulayini ngisusa kubantu. Baba cela uvumele inhliziyo yami iphuza amanzi ngoba ivume ukuthi ngiphuza amanzi. Mangifika laphana uthi uyayiphuza iCodrick. Ndoba ngiyayiphuza nje. Uthi no. Ungawalokotha amanzi. Phuza iCodrick. Kukhona ukuzophuma iCodrick kuyongena endaweni yamanzi. Aphela usothatha amajaqaba ngaphila. Wahamba iminyaka yokwedlula iminyaka emithathu. Ngase ngiphatha lokhu kufa kweli elikuthanda kakhulu. Nezwa ngapho ukuthi sekungiphethe. Ngathi ngithi kancane ngajuluka. Yazi nemayo ngiyokusheba ngifile lapha endlini.
Mangipho nje phela ngibika kuthembe nawe. Nangikosi. Angeke athi phuthu msana ngeke. Angeke athi phuthu msana imoto, uzothi phuthu msana amazi namaphutha nabe nemniki. Indawo yemoto nje ithi phuthu msana indodela. Ngeke ngoba uyangazi ngadalo kuyi. Angeke ngiye kumuntu ofayo mina indodela uyapha. Ngishaya kushemba ngokushemba kahle. Mangizwa ngijuluka ngaphinde ngibekile emva kweminyaka emithathu ngaphuza amanzi. Ngaphindele ngibisile kuba baba usambuza ngicela ungisize. Ngize njani phuli? Ngicela baba uvule esangweni. Isangeli yapha. Wasebona ukushubi lo ngikhipha kule nongisangedwa lapha. Ufuna ngivule isangeli yapha phuli. Vulisa ngobaba Eliya kobaba mkhulu. Hawu, ngoba kwenze njani? Cha, ngizwa sengiphathwa ukujuluka. Abathi mawuphathwa ukujuluka sekungena high noshukela. Manje ke ngeke ngizenze izaba mina lezi ezenziwa ngabantu. Zalo shukela ngeke ngizenze ntokontoko. Vule sangweni nje ngihambe ngiye kubaba mkhulu ngihambe ngiclean ngoba dokotela ngifuna phambi khona. Wathi hey police hamba ulanda amanzi thweni ngimthwe ngaphuza amanzi hamba ulanda amanzi ngiyabhodla usena umanje la kimi ngophuthuma kusho uNkulunkulu ophethe yonke imiswa yomuntu ngabuya nawo amanzi ngamnikeza wafaka umunwe wathi aphuzela amanzi okwaqetha waphuza amanzi ngiphile namhlanje ngase ngiye kwendawo phile namhlanje hawu manazaleta hawu bayadela bangasekho emhlabeni ngoba bakubona bese kubonayo ushembuzo wamina ngimphethe hawu uzondobika nje ngoba nangu ushembeza wena anobuza ngikhona kulabantu abaningi engibaziyo lathi badoda kanjani abadoda ngenkani ngisuka ngikhona lenkawu ngangikhona etafuleni waphili kuba bathi cha leli bandla liphathwa ngeke linokothelele lashembe liphathwe umuntu oyisikale kisebekiliwe nabazali bakhe ngale semthethweni ngibeleli bandla hawu baba sesize samtshela pho nizokutshela kimi yenzani into yeni akusiye kashembe amaniyenze into yeni baningi ngibasiya badoda kanjalo lo khona umunye wayeyinkosi uthe maye ebambe uthe maye hlaba sibethi baba simqeli phambi komshumayeli wathi inkosi ngayizwa umshumayeli hawu baba nje basikhuluma nje bamsebheka inqola uyokhwela khona phambi komshumayeli wathi nina nibuyala isonto kuleli bandla leli inkosi selifile phela lapho inkosi kayigobe kuleli bandla inkosi yesizwe ayilokothi igobe ayilokothi inkosi ize nomuntu ithi baba ngicela ungenzele umntwana omshumayeli baba ngicela ungenzele umntwana omphangeli baba ngicela ungenzele umntwana ayikwenzi leli bandla ayikwenzi inkosi lo ayikwenzi mhlambe ke ngokuvuma kukaShembe uthole unyazo lezulu mhlambe ngakwenza kodwa nje umthetho waleli bandla ayikwenzi inkosi ayigobe mayinesikhala inkosi ikhala kumfundisi okhona endaweni besibuza futhi kithi esikhona esaziye eAfrika ukuthi endaweni ethile ubani ophethe mungibuza ngizokutshela ayikho isikhalo zokutshela kuso ngingakuphendula ukuthi ubani ophethe lapha ngasibonga abaphethe la eAfrika hayi eSouth Africa eAfrika usenzo nomhlaba thethelela uNtombela lapho nekhona ngicela umbhobho kaluza kwethu ngwephuqa uMancele nomjoli cela umbhobho ubuyele lapha enguthathe khona nami nguthathe ngoba ngadala izulu lidinga benqwele lapha ya kwabange ya ejeme emnambithi amen ngithi ngiphakame ngikhulume ngobaba uThixo lenkosazana ngoba nami ngimbonile wangenzela izinto ezinhle ngangigulelwa unkosikazi wami ephethwe ibele singalali nje impela isikhathi eside nje suku lesingasabazi ukuthonga singasabaza ngisho njalo siyaya ke kodokotela ngoba suke sijaha ukuthi kuphilwe dokotela ke saya kuye ogcina wagcina ethi akayohlinzwa uma umuntu uhlezi naye ugcina ubuhlungu bungaphezulu lobuzwa uye kuwena ungaguli
ubaba ke ngaleso sikhathi wayesegoli sathatha imoto ke sakhona eGoli eyohlinzwa sahamba ngesabathe ekseni ezohlinzwa ngolosibili baba ngizama ukunqamulela Makhono nangu nkosikazi wayeseduze nje akaphilile asilali phela ibele limphethe ngalendlela nami engazi ukuthi kwenzekani liqumbile selingaka manje kuthiwa ibele libhlungu kakhulu athi baba iliphi bese selikhomba ubaba wenza imhlola Makhono yazi uba kuyenzeka nje ukholo bayadayisa ngase yakuthenga ngoba uyasihlula ukulandela ngendlela efanele mhlambe besiyodayisa inkomo sithenge inkolo senze intando kaShembe ngoba isisiza kangaka kodwa sigcina siphambana nentando yakhe wayese uShembe ngiyengizwe ke abanye obaba mabeshumayela bethi sonke sixhume kuye ama network ethu axhuma kuye iqiniso lelo ngambona edonsa kwelakhi ibele ngesandla hayi kulogulayo wadonsa kwaze wasesho wathi uShembe uzoyikhipha yonke lento wasedonsa ngesandla ibongo sekuphakama sasobuyela khona ekhaya ngaleso sikhathi ngoba sasiphuthumela ukuthi ngolosibili uzafuneka yohlinzwa hayi masiphuma lapho ngoba kwakusevaliwe inkosi ivaliwe baningi abantu abambona abamazi abangamazi ukuthi uyagula omunye ngokuthi kade agcina ukumbona wasemshaya kulibele umama hayi ngambona ejuluke guqa phansi elala phansi sesiye emotweni adideka nalo mama wadumala kwenze njani tayo uyagula akangakwazi ukukhuluma donsa umoya isikhathi eside ngathi uyafa nalo mama wafikela izinyembezi wakhala ngathi ayithula ubungazi samphakamisa kwasukuma sahamba kodwa ubuhlungu baphela ngaleso sikhathi kuze bena namhlanje bakwethu ayisono sinecala sileno akufanele nje thina ukuthi ngeyilanga ezwakala ukuthi sike senza into embi ebheke kuShembe ngoba lokho engikukhulumayo nakuwe kuyenzeka ngendlela yakini noma ngendlela yakho pho suye sekuqhamuka ukuthi kukhulunywe ngokuthi uShembe uyahlukumezeka nathi uma kwenzeka bakwethu ake sihoxisene agcinanga lapho ubaba waye ngomunye unyaka sekukhulu ukuthi nguphi unyaka ngangidle into ebulalayo waye eGoli asuke ekhaya ngizwe ukuthi hayi lento izongibulala le nganqamula ngaya Escort Ultracity wayejwayele ukuma lapho bafika sengikhona baphuma ke bonke bayetolo namakhosazana la seduze kababa ngamfica nje nganesibindi ngavela ngaya kuye eyedwa emotweni basevula izivalo ngase ngiyabika baba ayi ngidla into embi izongibulala lento wayesethina ngangiphethe umnikelo ngesandla angithi ke imbenga yeke wasithi uzoyifaka phambili wayesithi angiyifake lapha esivalweni semoto wayesithi hayi uShembe uzoyikhipha yonke lento ngaphakathi amen kwenzeka isimanga Makhono ngiyacela nobaba okuyibona ngazi kahle ukuthi benze isivumelwano noShembe ukuthi nami ngibe khona kule nkolo bengangenzi ukuthi ngone la ekhaya futhi bengangenzi ngicina sengazi ngaphezulu kwabo bonke abantu ngoba munye umuntu owaziyo la uShembe kuphela uma kufika leyo ngilozi eyenza ukuthi ngathi sengazi ngakhulu ngifika abantu ayishonise phansi noma ungcono nje ngeke ngihlale phansi ekhaya okunokuthi ngizoqhamaka nendlela engangifanele lapha esontweni uthe nje ntambama ebusuku bangalelo langa ekulaleni kwami wayesemthumela iqiniso lithi oShembe baqala lapha kumqalo wendlela beze bezofika kuba uNyasi lezulu amen
kodwa umthandazo wakho njengamanje oqina kakhulu ngokubhekana nalo osuke ephila ngokwenyama nesikhathi osuke ukuzo ngaleso sikhathi. Noma wathandaza kanjani kodwa uye lo obhekene naye impela okufuneka ukuthi ube uyena ocelelayo. UShembe kimi wathi kuzofika kusho uthini uzofika uShembe azoyiqeda yonke lento. Wayesethumela kulabo abangasekho bese kufika ilanga ebusuku la vele ngena nje nesivalo ngase ngivuka ekulaleni nje kwami kwangathi angilele ngakhona. Wayesetsukuma asukuma wayesekhipha into efana nobhaqa ubhaqa ngazi mhlambe nje into utshani ngisho njalo uquma wayesethi kwangathi ngigqokile wasesikhumula angikhumule ngenhla ngakhumula wayesethi uShembe uyikho konke wayeselolu ubhaqa waliqala la enkabeni walenyusa elithibisa eswini walenyusa thema iselanga sentanye wasekhamisa kakhulu ase ngiyakhamisa ayizwa lento iza ngayithola sisemlonyeni wasethi ungavala amazinyo ngoba lento inopoison uma uke wahlanganisa amazinyo uzoqhuma lento ibuyele ngaphakathi bese uyafa. Kwasho ukuthi ke ngangisiphusheni athi ngasiphuma kwasho ukuthi isixhele esiningi injengama grapes kodwa ukuthi upoison wakho uvaleleke ngaphakathi njengenyongo nje yembuzi mangabe cishe nayazi inyongo. Leli zinga elicijile ngikhuluma ngothingo lenkosazana Makhola lase lalenza iphutha laqhumisa lokho okunye wasebona qala usebagijimela phandle futhi thimisa ngaphandle komuzi ayi ngaphakathi ngaphuma afika thimisa kubaba thimisa wavela emnyango wathi thimisa khipha wasekubuya ngabuya wayesethi yabonake lento isiphumile yiyo lento ebizokubulala kodwa ukuthi ngoba ibizokhuphuka kancane izifike la kukhona khona imbobo njengoba nazi inyongo nje ichithekele ngaphakathi kungekusasipha ubani nje ongenza lokho umuphi nje dokotela ongenza lento leyo yikho ngicela ngithi ube kuyenzeka ngaba simphoqo Shembe ngathi ngingena emnyango ngangena sebhala incwadi ebhala kulokosazi engangena kuye la embuza izifo ezimphethe ethuphethwe yini wena washo wabhala wayifonqa waseyinika mina wathi ngiyilahla ngaphandle komuzi ayibonke osesephana. Amen. Yabona ukuba bese ngiyathemba ukuthi singaphila ngoShembe sophila impela futhi ukuphela. Amen. Okunye ke bantwana basezulwini angazi noma nizongizwa kabi kodwa ngiqondile ukuthi ngizwe kabi. Bengakusho ukuthi into eningi sisefe ukukhuluma la embobheni ngoba nalombhobho esikhuluma ngawo sesihlale siubona kuma TV ngasonke isikhathi kusho ukuthi ke sibona abantu abaningi abangakholwa abasenombuzo ngathi ukuthi kwenzakalani lapha manje uma bezozwa amahlazo angaphakathi ethu siwakhuluma lapha embobheni ihlazo libe lelo nasekhaya uma xaxana ngathi abantu bengaxabanele endlini bengeziwa ngomakhelwane ngoba uxabana vele kohlala kukhona njengoba nathi baningi kangaka kodwa sifihleni ihlazo lethu futhi sizohlala phansi uma ubona intwala ihamba kumuntu noma kuza kwenu ungayikhombisa abantu woyisusa wena uma ethwenzani bese uthi intuthwana ungasasho ukuthi intwala nokholwa ngicabanga ukuthi kuyoqhubeka nakuhambe kanjalo kodwa hayi ukuthi bese lapha embobheni kukhulumeke kabi kuze kufikela nangiphuma nje la ngaphandle bese bethona yibo lapha kanti mhlamba kimi mhlambe futhi akuyo omunye kodwa kuphela mangibona iphutha liza kwethu asiphume nje la esangweni sibizane ngaphansi kwesihlahla ni wrong nina ngokuthi nokuthi singaziwa abantu amahlazo ethu sinezitheni ngokwenele la ngaphandle kodwa kufanele ke bese ziyajabula ngathi nento esezithola kithi Nkosi besenizwile ezinyoni zeneze
Bangcwele ngabulawa isikole. Kuningi ngiyakusho nje budlapha. Kodwa ayinatheka. Noma yazi ngisho ekhaya nginazo izingane eziningana. Kodwa angithanda kubuhlungu le nkosi ephambi kwethu. Abanye abazwe kanjani. Thina esikhamba ngapha ngenhla. Sabuza ubuhlungu thina. Kodwa ke sengone futhi befuna ngithi ngiyaqala ukuqala nje phambi kothiko lenkosazana awusuka insizwe engcwele ubuholi obutechnical umholi umholi yabona uthimo beku umholi lekumholo uthimo uthi elilanga ngiyabona manje emaqambani uthi umntana ongaphambondweni uthi mfundisi sebegcoba umfowethu waqoka njengami khona obe ngilapha nje wasekhala wathi abefundisi nabo sebegcoba umfowethu senje ngakhola lapha ekhaya njengoba ngilapha nje uthi abantu abanye ababuzi kumuntu wayekhona uthi lo sehlaleni manje kwalancane abula ashiswe lendlu ngalowo mini kwakuphila kwababenzuka kwabakhona into ukuthi avela kubulawa ngabi khona emhlabeni siyabonga zami uthimo ngokusibumbela umholi onyalo lezulu awusuka shisha zonke izinto wena kudala wena sokabo lalela imamxolele uyazi ukuthi shisha zonke izinto kuba una ifocus ngabe nje amanje ayifuna wena manje yeka abantu kodibhewe haleluya angibuyeke ngiyelapha kuthimo angifuni ukuhlangalazi bancane ngizwa manje kushona udadewabo nkosikazi wami uyofaka imishwaka nangoma kulamulamu kampela enhlanga asemnambili uma sefuna yongcwatshwa beyomkhipha eshalofini bafika uhlelo ubhekile hawo yina ay ngivuswe inkosi uthini bangale lento ngikhuluma sengithekini ungakhuluma nje wozela kodwa kwakuyikho kufuna ukuthi ufuna kodwa nabasaza akuvela ufusabana uthini waphuma umuntu emushale ephila wahamba wayekhaya ephila wahlala nathi ephila bemanje wathi kuthiwa yile prosecutor eMtuba obuhle wahlala emhlabeni ngivuswe uthiko luthi lokimi ukhona nje umama ola ngaphakathi osemdala kuthe manje leziwe zeziphi uthi ke lo mama uyemfonza ke ngobuze yebo gogo kanti lapha ehleni izindonga ilisi ela inkosi engazeleni yona la kade ngiyina bekhaya mina hawo nami ngiphuthwa inkolo yomyeni wami nami kusho lo umama ngaphakathi ohloniphekile wathi kwemfundisi leka lulonze nguwe nenceda umshado mina leka ngikhaleka mina la ekhaya inyanga yezulu izele
namhlanje uthingo luzele ake litshela amajaji efulikani ake litshela amajaji uma uhulumeni ephila uma uhulumeni lizozobona lo mono hola abantu abangaka usahamba inkantolo awukwazi wenzani wena lo mono sangakulendela bona eThekwini emtateni encanyana uthola inkantolo leyo umntwana abantu abangaka onamahloni baba wazi kodwa abantu bamhlube kuhambe ithi inkosi ehotel elinda Ndifundisa awubheka yasenyusa ibhlu yathi bathi awubheka ishale enyaweni zazibole inawo kaBaba bekhokha ngipikili ziphuma igazi ziphumbovu ngaphansi uthi abantu manje bangibulala ngibanika imali benza konke babangcwele futhi umjadu yazi umjadu kwathi inkosi ngivali lapha khonini waseqhamuka umjadu yathi inkosi yathi kimi mfundisi ngiyinkosi mina usho uthini futhi ngizalwa inkosi futhi nami ngizela inkosi futhi angathi kuma umjadu yazi waqhamuka umjadu ngivali khonini sangamxosha umjadu ona wayibekile lento wayizwa umjadu yike lapho umjadu wazizwe umjadu namjadu ithi ngizwa inkosi mina shusho uthi nami inkosi ithi lapho bazama izinso ophuma inkosi futhi amen ithi angabanisaka ngathi asishintsha angabanisaka kuba la bekhaba phapha lo muntu phapha yokuzama ingane Akajelana man ngoba ngakho alibuzi futhi lapha elinda awaswenkulu impi lo mbono wambileyo sebexosha eshawa asozomunya babona bexosha usakimi xosha kusasakimi hayi ngeke ilona namxosha ujesilwana mncane lapha elinda uthingo njengoba inkosi isho ithi inkosi uthiwa ithi ubaba uthi ushembe into yakho iphathela yena vele ushembe into yakhe uyaphi ushembe ubuthelile ephathele kwancele ngiyancane nje nginimela kancane kwaqalela into ikhona aliseka lapha elicala kudla imali manje phela kudla imali baba kusemakhosi nyazi lezulu baba singabakho ubuzela singabakho usamakhosi kwala kukusho usamakhosi umhlaba usubulili manthi alimholo bhayi amen umholi wonyazi lezulu amen yonyazi lezulu aluluthule nje kodwa ngithi kuwe qaphela into ngishitshile wena mosama la yini uzohlubuka ofika belinda wambuka wasengidabweni alinkosi akaze ngiyiphathe inkosi linda mina akaze ngiyiphathe inkosi linda akakanganikwa nje alala wasala kodwa bahlekane ngelanga saphambana nomunye sicela umhlangano uba umhlangano uye emakhosini yathi inkosi fundiso bekezela kwahlubuka lo muntu obhekene naye uyinkingi awabangcwele umphakathi bantu uyayazi lezulu amen Aloge namhlanje emathubeni
amakhosi uNkulunkulu wawonkulunkulu base-Afrika bonke umfundisi lo uNhlangulela ezweni laseBhulwa. Baba ngiyabonga ukuba ngifike ngikhulume ngendaba enkulu kaNyazi lwezulu nothingo lamakhosazana. Nkosi yamakhosi kuningi ngivuka mina ekufeni ngivuse inkosi uthingo lamakhosazana ngavuswa uNyazi lwezulu. Kodwa kukhona into esikade siyifunde. Uma nibaningi kwenu niyishumi nilwa nensizwa ezinye futhi eziyishumi kuyakuba khona umakhoti wangale kulezizwa enilwa nazo. Ngicela ukuba uNkulunkulu ungibekeze babili nje kuphela. Le makhoti akalala endleleni engazange obatshela ukuthi namhlanje ngeke nilale. Impi yangena noba niyathanda anithandi. Nangempela lofuthi beniqaphile sebeyalimaza. Sangathi singathi njengoba siyishumi nje silandele uNyazi singayilandeli indaba silandele uNyazi mayiwonke Nkosi. Sinqaba lona nje kuphela hayi into esenqoma inyiphi. Sithi uNkulunkulu ubusuku nemini. Ngoba njengamanje nje khona zelula ezivuliwe ukuthi abekana indlebe nenizwe ukuthi bakhuluma ngani. Hayi bafowethu sike sathi sike Xoko sike Bhulwa salo namadolobha amathathu ngaze nginsizwa nikhumbula labantu esilwa nabo banabafuwabo laba nodade wabo sikakhulumi kabi ngabo ngokuba bayasithutha bosifeka nangaqala saphela bashaba sibhala finish ithina sangcwaba bona abazange bangcwabe. Asesifunde njengasingabafowethu nodadewethu konke sikukhulumayo kube kuhle. uNkulunkulu emisebenzini yonke oyenza ezweni lakithi eBhulwa. Amen. Uthe ufikile khona ngangomshumayeli ngaloso sikhathi wase ubuza ukuthi umshumayeli lelize ningi kangaka eshile kungabe yeshiswa yini. Ngathi baba Nkosi yezomhlaba udlame lasiqede eBhulwa udlame. Wathi wayesethi namhlanje liphelile. Lwaphela nya azange bephinde bekhona ubaba inkosi uthingo lamakhosazana. Angikhulumi-ke nje ngomuzi wakithi. Uyawazi umfundisi uGumedwa senkandla. Angikhulumi nje ngawo. Kwawungeke ufile ufukufa. Wawuvusa Nyazi lasezulwini. Wawumisa ngeenyawo. Namhlanje sihamba ngeemoto eziphila ezintsha zonke nya. Ngiyabonga inkosi yezulu nomhlaba. Mabili mathathu baba ngifuna ukwandisa inkulumo ngaphandle kwakho uthi asikhuluma kwande. Inkosi busise esibuzwini.
Nkosi yamakhosi, Thixo wethu wasezulwini, ngiyabonga nami ukuthola leli thuba lokuba ngikhulume ngothingo lwamakhosazana. Ngenye imini lapha eMkhambathini ukhona umuzi wakaDuma. Lo muzi unesigigaba nje sokuba uvele kushe izindlu, kushe ingubo endlini. Babizwa abantu bathandaza, ekugcineni bagcina sekubizwa nami. Amehlo onke asengibuka ukuthi phela ngoba ufika umfundisi lento izanqamuka. Nami ngafike ngakhuleka Nkosi enkulu yasezulwini. Lento yesihlonipha ngoba sasifika kuyisabatha, senza umthandazo wesabatha. Ngoba kwakuthiwa isha lento noma nikhona nizosonta. Ngelinye ilanga safike senza inkonzo, sasisathemba impela, sayiqeda sayivala sahamba. Ngangizodlulela kwelinye ithempele eHammersdale. Ngathi mangifike eHammersdale ngabe ngithola ucingo sekuyasha futhi. Sathanda samanazeta sagcina sesinenkinga maye ukuthi hayi kwenziwa indlela idimoni sithi noma sesifikile lingavuma ukudlula. Kwase kuba khona umbono emndenini ukuthi mfundisi, sicela usiphelezele siyenkosini yamakhosi uthingo lwamakhosazana eGibisi. Sizawulungisa imoto siye nje kuyisabatha khona uzofike usibike enkosini. Ngaleso sikhathi eManazaretha wawusuke ekhaya ungenalo ithemba lokuthi uzofika uyibone inkosi, ngoba kwakunabathile kufanele uxhumane nabo manje ubone inkosi. Uma ungasiphethe isijumba nasemali wawungayiboni inkosi. Ngahamba ngimadolonzima ngibona ukuthi abantu engisebenza nabo ngakithi bazofika bayibone lento ukuthi kanti umfundisi walutho akwazi ukufika phambi kwenkosi. Ngeqanda eManazaretha ngafika ngaguqa nalabantu bakaDuma kulayini. Uthingo lwamakhosazana laleli lumgudleke luhambe luthandazela abantu. Luthe malifika kumina angithi mina ngijahele ithuba lokuzobika laba bantu, ngoba yona nto engisukele ekhaya liqashwe nemoto ngemali enkulu, ngoba namhlanje sathi umfundisi uyakobika enkosini. Ngike ngazi ukuthi ngenzeka ngingakwazi ukubabika futhi labantu. Ngenkathi amayefika uthingo lwenkosazana kumina ngizathi ngiyabika, baba ngilethela abantu bakaDuma. Lathi mfundisi uyizwile le ndaba ukuthi oza kwenu la ngaphakathi esontweni sebethi angibaleke ngilishiye ibandla. Angithi ngizobika mina ngizile ngalento ayikhulumayo baba, kodwa kufanele ngiyilalele ngoba seyishilo. Bathi angilishiye ibandla ngibaleke ngoba uManazaretha azongibulala. Baba kwenzekile? Athi engathi bangisayinisile, uzwanga bangisayinisile ozakwenu. Awu Nkosi yamakhosi. Iyahlungula inhliziyo, ukhuluma baba uyadlula baba, ngiyazi nekadlula ngisababika labantu. Bese ngiyishiya le ndaba. Angixoxela ngoba uyadlula ngiyabona ukuthi ngingabikanga manje. Baba ngihamba nabantu bakaDuma lana bashelwe imuzi. Athi baba aniyanga
ngothandaza baba sile ngothandaza kodwa umuntu angazibuka namoya abesembuzo lo muntu wakaduma umnikazi womuzi la ngabona khona ukuthi uShembe uyaprofita madoda akhe ayibonge inkosi uthi weduma yini edala kusho umuzi wakho uthi baba ngazi uthi esikhathini esidlule ubuphila ngani baba bengiphila ngoShembe uShembe namhlanje seshonile ayi baba ngazi sekwenze njani bathi mfundisi angifuni ukuchitha isikhathi sami lo uyazi ukuthi yini eshisa umuzi wakhe ayibonge inkosi sihamba sisendleleni ngiyayibuza ukuthi Duma wathi ubaba wena waziyo into eshisa umuzi yakho kwenzenja sahamba sathola ukuthi ngempela uDuma yena eshisa umuzi wakhe ngoba efuna ukuphuma unkosikazi omdala sakomusha ubani wangayibona leyo nto ngaphandle kaShembe base kungihlupha-ke ayengibikela kona ubaba ngoba angingenamoto ngaleso sikhathi kodwa ngacabanga ukubuyela eGibisini ngiyoyizwisisa kahle le ndaba kade ngibikele yona ngoba ngangibona ngithandiwe nje ezulwini uShembe wacabanga ukungibikela le ndaba ngase ngihamba ngafika kuLwesibili ekuseni ngafika phambi komnyango kuguqe umvangeli uZwane ezobi kumvangeli wangapha eDan House osehambile emhlabeni lo ubekekiwe kuyena la senkonke isibongo sakhe uSikhakha ngesikhathi kumvangeli uSikhakha ubaba besekhipha iphasiyana eminingi abesethi akushambe bengazithi uzofuna imali ahleshe naye kodwa imali angayishiyi ayisekho asenayo bese ifika intombazane ithi mfundisi ungubani uthi ubaba ufunani ngithi mntanami ngitshela ubaba ukuthi ngize ngaleyo ndaba angibikela yona ngesabatha kwazi ukuthi abantu baningi akakwazi ukungitshela kahle kodwa ngibode fisa ukungitshela njengomfundisi waleli bandla kufanele ngilalelisise into engitshela ubaba intombazana ihambe ikhulume baba athi ubaba mbuzo ukuthi indaba yini leyo awu bese ngiyaqala ukuzothi hayi intombazana ngeke ngize ngitshele wena kodwa ikhona indaba ubaba angibikela yona uma ukuthi angeke ngikwazi ukumbona ngizophindela emkhambathini ngingasambonanga kanti angithi usho ngoba ebona laba abantu abangikakile uthe suka ethi intombazana ayitshele laba abantu baphumele ngaphandle kwegate wayesekusondela mfundisi uqela phambi komnyango mangithi ngiyaquqa phambi komnyango wayesethi hayi ngena ngaphakathi wayesemewindini uyababuka ukuthi abezini manazaretha asishintshe ukwenza uma ukuthi uShembe sezogada thina ngoba khona nalento eyenzeka uShembe wengabulala uThongo abantu bafike ngopha 6-7 bathi bazombingelela ubaba benento zabasebenzenzile sezaziwa mangena lana uthi mfundisi oza kwenda bangisayinisile bangisayinisa ukuthi ibandla sengiyaliyeka awu kodwa mfundisi ngifisa ukuthi ngibiza uNdebele ngathi akafike lapha ngoLwesine afike nalo mfundisi osebenza ehhovisi lakhe ekuthiwa uVundla ngifuna ukumbuza ukuthi le nto engisayinisa yona wayifundile na usiyami wayesengitshela-ke zonke izinto ezimhluphayo awuyahlupheka uShembe eManazaretha ngelinye ilanga sisethe
uyathemba izinto emhlayigcinayo useyasibiza kwakuyisemini ngothwalo babekhona befundisi labo akekho uzothi wayengekho sezothiwa bonke abefundisi uma sifika phasi kwesihlahlana esincane phambi kwendlu yakhe lapho uthi bafundisi seniphelele sithi baba sesiphelele uthi ngiyamazi nalo mfundisi ukhomba baba wasehlangakazi secha baba besingazi ukuthi baba wasehlangakazi kodwa umunye umfundisi ayibonge Nkosi amen bafundisi into enginibizele yona ngizomtshela ukuthi bathi le ndoda wayikhoma iyangibulala kodwa ngoba mina ngidalwe ngamuhle lapha kwesami sokunxele ngaphasi kwebele wesho njalo besho inhliziyo isekhona le ndoda ngoba abantu bathi angikhiphe ngoba iyangibulala ilapho-ke eManazarete la sayaqala ukubona ukuthi ikhona inkinga ikhona esontweni ngifisa ukusho ukuthi uthingo lwamakhosazane lathina befundisi ngoba lifuna balivikele kodwa uma ubhekisisa awutholanga ukuvikeleka ngoba nomuntu owethi yakhuluma webhaziluka yedwa kagcina sengivizelelwe iy'nkabi lapha edokodweni lami sifuna ukungibulala ngoba engekho umsekeli oshoyo ukuthi hayi bo usanda ukudlala ngenkosi Manazarete asiyiphathe kahle into yethu ngokuthi abantu baningi ngeke ngisaqhubeka khona olunye udaba futhi oluserious lwasenhlangakazi kodwa ngeke ngikhulume namhlanje inkosi ayibusiseni ekuzwini Mayingikhethe inkosi enkulu yasePhakameni ngisukumana ukubonga lokhu uqile umfundisi uNgubane waseNyakatho uthi ngokwelali lithi umfundisi uNgubane omncane ngisukuma nginovalo Manazarete ngoba uma kuthiwe ngemana la kule platform kungenzeka uthi uyohlala phansi usuwonile usunecala bengithi umfundisi uyeluleka udlala kodwa ukukhuluma kwabantu kuyengafani uyothi akhuluma abanye bezwe abanye bangezwe sinikezwe ithuba lokubabaza Manazarete inkosi uthi zikhona indaba ezingasifanele thina ezifanele abadala ukuba sesikhundleni Manazarete kuyinto elikhulu kufanele uzibuze ukuthi njengoba ngibekwe esikhundleni ngakhethwa yini ngisesesiswini sikamama noma ngabukwa indoda yabona ngifanele ukuthi ngiguqe phambi kwabantu ayisingibeka ithi nyanga yezulu komunye ithi bonke bagcotshwa yimi kodwa akhona engibagcobela ukuthi bayise abantu ezulwini khona engibagcobela ukuthi bayise abantu esihogweni
Yayivamile-ke inyanga yezulu ukuthi uma ngabe kuzomenyezwa amagama abantu ibaphike iqale ngokuthi kodwa thina ithi kuthiwa ngimemeze namba abantu kodwa thina boshemba sibazi. Yayivamile lokho angazi noma kwakunganakini kwabantu. Ngithi anginezele ukuthi asiqapheleni bagcotshwa. Akube lona lo azibuze ukuthi njengoba ngingumgcotshwa leli bandla ngakhethwa yini ngiseseswini sikamama. Umbuzo lo kufanele usibuze ikakhulu thina abagcotshwa ngoba njengoba nikhuluma kulezi ihlwele zibuka thina. Oh yes. Uma siphuma la eNazaretha kukhona bazosikhomba siflathele basikhombe ngeiphuni ukuthi yibo lababulala inkosi. Akuyibo bonke abathi inkosi inkosi. Angiqonde ukukhuluma lokho kodwa endabeni engayenzelwa ukuthingo kuningi enenzela oqondene nami. Angizukhuluma ngento engaqondene nami. Ngangisanda ukusinela umakoti ogcinile ukusina kwethu. Umhlangano wawuseGoli. Eselena la ekhaya ngathi uzokhuphuka ke wena usiyovala umhlangano. Kwathi makufika usuku lokuvala walungisa uma esexoxa indaba uthi ngathi uma sengiyogibela imoto ngakhumbula ifoto kumgexo ukuthi awu ifoto lami lisela wayesethumela ingane ukuthi ayilande ifoto endlini. Idlengana hawu mamncane ngapho ngoba ungeke uhambe impela ifoto ungalifakile. Uthi yena hayi uNkulunkulu wami lo. Uma befika emotini lapha emateksini eMkhuze uma beya erenkini khona imoto ayisanda ukuphuma besamile seqhamuka umuntu uthi abekho yini lana abafuna ukuye eGoli. Imoto uyifihlile ngale uzotshontsha abantu erenkini. Sebayavela bathi hayi sikhona usithambani ngale lapha eMkhuze kunendawo kwakuthiwa iKFC. Uthambani ngale ngizonifica khona. Ngempela bahamba labantu ngabejayile babe isixuku kwabantu abasebenza emayini. Bejaye ukuthi abantu beshaya u3 sebaseGoli. Uma befika bayigibele lekhumbi hambe nabo. Kanti kulabantu la emotweni kukhona abazonda uShembe. Babona ifoto uthi kukhona indoda eyangibuza ngefoto leli yathi yile lo igaxile. Wathi hayi uNkulunkulu wami lona. Yakhuluma kabi le ndoda kodwa angifuni ukuthi ngikhuluma amazwi ale ndoda ngoba hlezi nami ngithole isiqalekiso. Uma umuntu ekhuluma kabi ngomoya oyingcwele phambi kwakho uthule wena ungakhulumi lutho. Uthelwa amachaphazelo banecala nawe lokuthi uthulile wena uthukwa umoya oyingcwele phambi kwakho. Bahamba naleli tekisi eGoli kwakho usuku lomgidi. Ngangisemgidini. Kwathi ngama afternoon ngithi kwakuyoshaya o12 o1 kanje. Ngalandwa emgidini. Imoto yahamba njalo mangabe isiphikelele eMelo. Kukhona isakhiwo sikagesi Topse Camden. Ungakafiki lapho kune bridge emgwaqeni ngaphansi kuumfula. Imoto uma iphikelele lapho abantu balala bonke emotweni. Kwasala lo makoti wakithi. Wayelokhe bathinta athi vusana udriver ngoba ngiyambona ngathi uyalala. Udriver uthi ngempela ngikhathele kade ngishala ubusuku bonke ngiyise abantu eMkhuze njengoba sengibuyele emuva. Uthi ukuthonga kungiphethe. Uthi uma uphethe ukuthonga uyele eceleni ulale. Bathi labantu sijaye emsebenzini thini shaye driver sambe. Waphoqeleka lo driver ukuthi ahambe. Yathi mayiphilelela kule bridge abantu balala bonke. Yathi mayifika kule bridge imoto yaphuma emgwaqeni yangena ebridgeini yawoshaya phansi emfuleni. Bafa bonke abantu lapho kwasala lo makoti wakithi yedwa. Uthi kwathi kusenjalo uthi wabona indoda eyayivunulile. Nazaretha uma kuthiwa imigidi yabantu nawo ngenamvunulo hamba emgidini.
uthi ngabona indoda kodwa engayibonanga ebusweni ivunulile yangidonsa ngiphansi emfuleni ngezwe ngathi kuyaqhuma kimi ithi yabe singikhuphulela phezulu komgwaqo kusenjalo kwafika imoto yamaphoyisa uthi imoto yamaphoyisa ifica mina ngedwa abantu baseza le ndawo imiza yikho abantu abasuka lapha na kule femi kagesi bazobuka ingozi yenzeka yodwa nje ukhalweni sekufika imoto yamaphoyisa mayifika amaphoyisa athi wena uphumaphi uthi ngiphuma khona la kule ngozi awakholonga amaphoyisa athi ukhishwe yini uyaqalaza uthi kukhona ubaba ongikhiphile obevunulile ucabanga ke nawe umgidi enkosini la ikhona ushanda mayithi umgidi suke khona phakathi kwethu suke vunulile naye phakathi kwethu esina nathi kodwa enekelisa lapha la ehleli khona wena ubusuwenza eyakho intando emgidini ngokwazi ukuthi ushemba kekho la uma bengikhipha emgidini kuthiwa phuthuma emelo khona ingozi esivelile ngathatha imoto ngakhumula ngathatha imoto ngaphikelele emelo sasilokhu sithintana ngocingo wathi hayi sengisekliniki eemelo phakathi edrobheni uma ngifika khona icathulo ayesifakile zavithika zaphela ikhumbi ayilayisha abantu abawu15 bafa bonke labantu abawu15 kwasala yena yedwa uma bemhlola ekliniki bathi hayi akalimalanga bamtoboza wathola ukuthi akalimalanga bathi kuphela into esiyitholayo kuye uthuke kakhulu kunamabhodlela imvithi ezikuye ngamthatha ngabuyela naye emuva enkosini uma sifika enkosini umnakwabo umkhokheli uyamthatha umisa enkosini yobika uma eqhamuka lutho uthingo hawu mntanami usulana thina boshembe besinawe lapho kade ukhona le ndoda eyayivunulile kwakuyinkosi ivunulile ngoba kwakuusuku lomgidi kuningi uthingo elisenzele khona amaNazaretha sengathi singacela inhliziyo emnene njengenhliziyo yothingo inkosi position engizwini Ikhethi inkosi enkulu yasePhakameni. Bantwana bakaNkulunkulu ngiyabonga ukufumana elithuba. Nami ngiyathanda ukuba ndithethe ngenkosi enkulu yasePhakameni uthungo lenkosazana. Ngakhona phambi kwayo yangigona empilweni yami. Yiyo futhi yangigcoba ngaba ngumfundisi. Bantwana bakaNkulunkulu yangithanda inkosi enkulu yasePhakameni. Uthungo lenkosazana ngenye imini ngo98 mangaphazanga ahamba nayo ngisuka naye eThembezinhle ngiyiphelezela ukuya eGoli ngilekelele izimpahleni ngabuye eGoli mangifika ekhaya ngelanga langomso kade ngifika izolo ngathatha iloli yami ngokujwayelekileyo ngesiqhele Qhuba iloli labheka emfuleni kanti ongendawo usengisebenzile esikhathi ngingekho ngisemhlanganweni sheme manaze ngithixo ophilayo ahamba neloli alayithi isandi iflaka yokuqala ngaphinda kwesibili uma sengipha imizimvu ngazizwa umqondo wami ngathi awulungile kodwa ngikwazi ukusho ukuthi ingqondo yami ayiphelele mawusuka emfuleni uwela ngale komfula ufike inhlabathi lapho bese ubuzo wele blorhweni ngaba novalo leblorho ngathi mina
ingaba ngokwazi ukudlala bebridge nje bangizizwa ingqondo yami ayiphelele ingisebenzile into ayingisebenza ngiyazi ayintoni awele bloko wena akhuphuka intaba uthe mangiphumele ezitabeni zomfula ilori yaphuma endleleni yawa yangicindezela ngabo 11 kwaba ngifile mangicabanga ngoba waphela umqondo wami kade ngiphelezela inkosi ngena eGoli kwathi ngezithuba zawo 2 to 3 ngezwe umuntu ekhuluma uthi lo muntu nithi singayi lapha lo sefile nithini ngaye ngethuka hawu sengifile wathi lo sefile umfowethu lofile ngambheka lo muntu uyajikela usuzosho ngaphansi lela ngitshone kuyo amaphoyisa bakhuza abantu amelapha emgwaqweni phezulu athi ningayi lapha lelo lisazaphenduka futhi ngawezwa manje wangivusa uNkulunkulu ngithi angiyibabazele ngoba angikhumbuli kahle ngiyikhulume phakathi kwamakholwa ngana phambi kwenkosi yamakhosi kwathi weza lo muntu mase efika sekulandwe into ezongidwa ezophakamisa leloli yabona ngangade ngiphila bangazi abantu balapha ngiqhuka ngale mala lo mina bathi balindele into ezofika izophakamisa leloli bese ngiyadonsa ngase ngiyabona kusondelana la ningayilandi lena uma bengalanda lento ngizongibulala yimbani la nimbela nithone phansi ningidonse benze njalo bemba bangikhipha naphuma nasesibhedlela labanezwe ngakushoyo ngathi udokotela wengitreater waselentaba eNdiya ngathi ningangise kokusathe ngisene imali isibhekwanye ePortchester abekho udokotela kulezi bhedlela uze ngibe ngilimele ngithi namanje odokotela basemali isibheka bathi angibaklime odokotela abangenza ngabanje ngoba wangafanelanga banginje kodwa kushemba wangisindisa ngami izowufa ngizodlula ngalibasi abantwana bakaNkulunkulu ziningi indaba nami ngifuna ngidlule kuzona kwathi uma sengilapha esibhedlela ngaphuma esibhedlela wangikhipha uNkulunkulu esibhedlela afaka umlele lo ngibona ngihamba ngawo ngoshembe inkosi enkulu yasePhamthuna nkosazana yathumela abefundisi about 12 to 14 ngasi bongibona esibhedlela eMaritzburg bafike bengiphathele imali ngiyambonga uNkulunkulu wasePhakameni ngicela uNkulunkulu wasePhakameni ke asikhumbule eManazaretha sonke kukhona into endethusileyo eshunyelwe umfundisi oshumayela eqala ingenze ngalimala emphefumulweni wami ngazifuna ukuthi ngaba ngisekhona yini ngoba ukhuluma ngethafa likopho apho ngikhona cela ushembe inkosi yamakhosi inyazi lezulu isithethelele apho sona ekhona isisolele ngesixhosa kuthiwa lixhoshwa libhekile kuyenzeka ukuthi uyabona kanti awuboni ngicela inkosi enkulu yasePhakameni isithethelele isixolele thina befundisi ebesikhona angibazi doba angikho ke lapho ngiyamthanda uNkulunkulu wasePhakameni uyangithanda ushembe uthungo lonkosazana nonyazi lezulu uyangithanda ngenye imini unyazi lezulu lwangibiza khona la ephini noma lalungibizanga lathi angihlale phansi lapha e-airport room wakhona belungu abefikile lapha ngingene nabo ngicelwe ngundili bangingena labelungu lapha e-airport room khona beyikhuluma mabephuma lube belungu laseluthi inyazi uthungo lonkosazana ngihlale phansi
ngaphumi nini ngahlala lwangeluleka manaze ethunga lenkosazana angizothi lwangeluleka bathini kodwa langeluleka ngokukholwa ekwathi lungelulekile ngoJuly lo ezohamba ngayo inkosi ngoMashi ahlangana nenkinge ahlangana nezikhulu zala ekhaya zasithatha zathatha imoto kameya nami ngaphakathi kuyo kuthiwa siyobona ogula esibhedlela umfowabo wabo makusendeni sidlula fanele ngiyibonge lento phambi kaNkulunkulu phambi konyazi lezulu ngoba ngaba ngiyikhola masidlule kwaMashu savele sisikhulu sabefundisi angeke ngisibize ngegama igama lomuntu kuthiwa imali sathi esikhulu befundisi ubaba yena kwesikhathi urongo ngethuka mina ngethuka ngabanda ngethuka ntawo ngithi lento uthi lo muntu wafika okhokho bami wafika uShembe ngoba wafika inyazi lezulu wathi hey imise lo muntu ngathi misa le moto me kasho futhi ngokukhafula ukukhulu kanti abafundi abakhulu abahloniphekile lapho ngathi misa le moto khibe eceleni makhulu kanje ngathi hey bengazi lo usibizele bazokhuluma nje azikhuluma la ngehlise njengamanje ngehlise le moto uba uNkulunkulu enganginika lo sibindi angaba ngikho la uba ngimlalele lo muntu okhuluma into ezimdaka nezimbi ngaba ngikho la ngaba ngaseveka ngabe namhlanje ngilapha abakhona ethembe ezinhle awu kwacenga wonke umfundisi wekhona bathi hayi ngiqolele umfundisi ngiqole ngibabaza uShembe manaze babaza uthungele nkosazana olangiphephisa nje basengishilo langiphephisa ngangena enhlebeni dingangeni kubantu abahlebayo abakwazi ukuhleba baze bahlebe noShembe abantu abakwazi ukukhuluma ngoShembe unesibindi ngokwazi ukukhuluma ngoShembe kungenzeka wona phambi kwaShembe ukhulume ungaqondile kodwa uma wenzela amabhunga ukhuluma ngoShembe unenkinga enkulu kakhulu awu bangicenga ke sahamba saye sofika lapho sesiya khona esibhedlela sabuya seyidumela indoda enkulu le ekade ikhuluma izinto efuna ukukhuluma ezinkulu ngakhuza ngababaza awu lesibindi khuluma kanje nani manaze yatha ngokubheka nalo inyazi lezulu sengakhona seshilo wathi phakathi basekhona abantu abafuna ukuhlungu cha mina ngalahla ngezono zami ngeke ngilahle ngezono ngesono sokulahla uShembe ngeke ngimthinte mina uShembe ngiyamsaba uShembe ngiyamoyika mina uyisilwane kumi akafani nanto kodwa ndingabhetha ngomlomo wami ngikhuluma into ebheke eceleni kuba ngingumuntu phela ofana nabanye abantu angeke ndizigaranti ngithi ngingi 100% I can't be 100% good phambi kwaShembe ngeke ube right kuShembe noma kuthiwa uyazi noma kuthiwa uhlakaniphile noma kuthiwa mhlawumbe ukholwa kakhulu awusazi ube ever right phambi kwaShembe uShembe yenye into yasezulwini kodwa ngahlakanipha nje uzamba ngasomisikhathi uwazi uShembe lo inkosi yamakhosi ushilo Ntombela wathi ake nomprofeti uqinisile ke nomprofeti lo nami ngisho njalo ngithi nami kuyiphuthu ukuthi uShembe kuthiwa umprofeti mina mangibheka nje mangithi umbheka uShembe ngimbeka kwesami isikali sengqondo elingene mina ngiyengqondo cha kwehla uNkulunkulu weza la emhlabeni ngithi mina mhlawumbe efuna ukuphumula akahlali nabantu adludludlwa la emhlabeni ngoba ilanga ngelilanga lakhuluma indaba enkulu lathi lapha kudliwane wathi balobaye lapha afika bona ukuthi yini edliwa lapha wathi mawufuna umbuso wobusa la emhlabeni umbuso ophilayo kodwa ngoba wazi umbuso wasezulwini kanjani namalaka akekho umuntu owaziyo there's no guarantee uba umbuso walapha ulihlobo luni amen ngidlule kosenkulu yasekuphakameni bantwana bakaNkulunkulu ngibabaze uthungo lenkosazana kakhulu ngilubabaze uthungo lenkosazana ngilubabazela ukuthi obabamkhulu bami okhokho bami namakhosi ezolakithi lasemampondweni
Njengoba ekhuluma inkosi uBhala ethi inkosi yaseMampondeni ukuleya region yampela eQawukeni ukwiQawukeni region ngiphethe iQawukeni mina ukhona lapho kodwa ngisentabankulu awu Manazaretha ndikubonile uNazaretha 1953 ndisemncane kodwa kwakuyiphupha ubunyawo lukaShembe lunganyathela eMampondeni eNtabankulu selunyathele eBizana naseLusikisiki kodwa kunzima ukuba lunyathele eNtabankulu. Inkosi enkulu yasephama inyanga yezulu ifuna ukuba iyofika eNtabankulu ibuza njalo yangibuza ngelanga ngile kwaMhlabi yalingana Koltitembele lika lewo Mhlabi yalingana angifike khona ngithi wangoJune obi entongani good entongani mangifika kwinkosi yasephama inyanga yezulu ithi mfana kaMjoli sekuzohamba baba wakho ofika eNtabankulu mina angithini ke yabona ungazi uzothini uShembe uthi baba ngambiza noma ka u7 baba ngingazi ngithi baba kwathini asagcina athule naye ngingazi uzothini ngoba ngibona ngingenalo isu ngithandaze ngithi ngicela uNkulunkulu akaveze kube khona izigwili la abakwazi ukuba bakwazi ukubaba ngasingathi uShembe akayona into encane uShembe futhi afuneka uzama umehlisa uShembe ngaso sonke isikhathi uShembe ufuna upgrade uzama umkhuphula umsephezulu ngoba sazabe phansi uShembe mawuthi uShembe ngaphansi uzama into encane enkulu kakhulu uyazilimaza ngathi baba kwaphela lapho kodwa ekugcineni ngingaqhubeki nenyanga yezulu ngikhuluma ngothungo lenkosazana uthungo lenkosazana ngaya kulo lapha eGibisila sengizama belithetho yesangweni lapha khona umzika baba ofase esangweni ophansi kwamfunzo umbiwani esingakamsikulo enyazi yezulu ngafike ngathi ngaqala ngakhuluma nabantu lapha ngathi abantu baseNtabankulu ngathi niyafuna inibabezela ngathi siyafuna abaphakamisa izandla zibonke ngathi nginikeni imali ke ngihambe ngiye eGibisila bangilekelela ke emalini yepetrol engakabi nje ipetrol iyaluma kakhulu ipetrol uShembe nayo akasikhumbula ngepetrol akasikhumbula uShembe ngepetrol inkosi yamakhosi umhlaba lo uphethwe umnyazi lezulu akenze lisu uShembe lokuba le petrol njengoba ngese ibangele kuwo ayibuyisa ipetrol lamazwe ize kuthina izokwazi usupporta isigcine sikwazi ukumlandela uShembe uthi yonke imihla usikhulekelela iminotho unyazi lezulu naliphambi kwethu uthi masinotho uShembe makayivulekele iminotho ukuthi singadingi sinesweli njengabantwana bakhe singabonakala sipofu kube njengalo isho singagqoka odangala singagqoka amayembe ekhakhi sigqoke kahle sifake othayi sibe clean sibe neat ngesilungu sibe ngabantu ababona ukuba sihlala nokungcwele amen ithi ke manje indaba uthi baba uthi inkosi ngithe inkosi ngasePhakameni ngifuna ngiyafika kuyo eGibisila ngilahlekelwa ingqondo Manazaretha ngifika eGibisila ngiyakhuleka kuyo baba Nkosi yamakhosi isaphele abefundisi laba abangekho emosi yabo ngoku ngicela moya eNazaretha unosiya esangweni ngoSeptember ngoAugust ngicela ngoSephameni uyofika naseNtabankulu kwakuyinto engazange yenzeke kuba kunyathela uShembe eNtabankulu ngiyambonga uNkulunkulu ngiwabonga namakhosi akithaleleyo uthula umhlaba babonga okhokho bami okwavela ukhokho wami lapha eKenani okhokho bami ngiyacela bangithwale njalo nezono endinazo bazisuse phambi kwaShembe bangicele nithethelele uthi ke manje ithi inkosi yasePhakameni yakulungile hamba uye kulabefundisi
engihamba nabo labefundisi ke bebelinqwano ngesikhathi sabo bebesho kuvakala ngiyaphibela ku befundisi labo engibaziyo befundisi uba uthi ngoSeptember uzoya eNtabankulu ngoAugust angomkhumbuza ngoJuly ngicheche samanazela kamkhumbuza ngoJuly wathi kulungile utshela abefundisi mase bangikhumbuze mase sesangwe kwafika isikhathi ubaba khuphuka bheke esangwe kumfundisi umbewani ngakabeke ngibhizi ngilungiselele ekhaya ngizama kanjani ba ubaba makafika azobona indawo yakhe lapha engiyazo kusentabeni uplane usethaveni nje kwambhange khona umthi ngafika enkosini enkulu yasePhalamende ngafika ngathi baba wathi angikukhumbuze ukuthi uyaya yini eNtabankulu wathi hambe labefundisi engihamba nabo labefundisi wakhupha izwi labo elithi ngeke ubaba yelapha ngeke ubaba bathi kude awudanga eNtabankulu usuka la esangweni utshona nje ngapha kwasafika eNtabankulu awu ngikubabaza manazletha Nkosi yamakhosi ngiyaveza ukubabaza unyatha kwaShembe ezweni lakithi ngikubabaza angisweli izinkomo nemali negusha ezininzi bani ziqhube ngithi Shembe ngizobonga ngibonga ukunyathela kwakho kunyathela nje kwakho ezweni lakithi ubonakala ukhona ngenyama ungabonwa ngomoya kuphela kwafika ilanga lokuba kuthiwe ubaba uyaya bathi bathiwa labefundisi kuyabona awu ngesuka eNtabankulu ulungile uba nawo nemoto ngesuka eNtabankulu ngesidumbu ngawushiya eTafelkop esangweni uphupa ngeTafelkop ngawushiya esangweni mangifika esangweni ngafika bekhona befundisi basholele cha uyathina umfundisi lapha ngathi nonoshe afunga ngaphakathi ngathi ngeke kwenze kuyebona okwenza kwafika ukhulisa wathi ukhulisa mfundisi ngizawuthiwa uyabe ekusukiseni le eJordan le nkulu uyabe fundisi lapha yini lenzekayo yini ngathi baba asiye kubaba ekuseni avuke ekuseni isheshi samanazletha ngiyaxolisa avuke kodwa ngibabaza uthingo lenkosazana sibe faka ngikhuluma ngothingo lenkosazana ngibheke phambili ngikhulume ngiyala manazletha kwathi ngavuka ekuseni sahamba nokhubisa isheshisa emva kwenkozo ka9 ngacela kuba bukhubisa umfundisi omdala nohloniphekileyo yathi baba ukhubisa ngicela ukukhuluma mina ngicela unginike ithuba ngezikhulumela athi wangihlonipha nginovalo ukuthi akazovuka wangihlonipha ukhubisa masifika lapha yaphuma intombazana sekuya ku12 yaphuma intombazana mayiphuma intombazana yathi intombazana nithini befundisi sasho sicela ukubona ubaba asikhathi singafanelekile ke sasifike ngazo kodwa ngenhlahla kaNkulunkulu ethanda izwe lakithi eMampondweni waphuma uthungo lomasazana waphuma ngimbona ecuthi ngathi mangembheka ngimeba ngamehlo ami ngabona akasenamele kahle yesaba athi kazothi wathi nithini befundisi sekulate kanje athi baba Nkosi yamakhosi ushamba nginikisini baba Nkosi yamakhosi njengoba lapha eNtabankulu kulindiwe nje akulindanga befundisi ulindwe wena baba abantu baseNtabankulu mongafikanga bongibulala ngwamthekuza wena waza ngaphendula wathi amatshela abangamana kuya ngeNtabankulu wesana wakhupha izwi elakhe izwi elifinal aliphikiswa umuntu uShembe eseshilo ngeke umphikise into ayikhombile ubuthe indlela ile yiyo indlela le hamba ngayo umlandele ungathika ubheke ngapha nangapha awu lalisa semka ngathi esimasendleleni phakathi sahlangana nabo izikhulu zakhona zisihlangabeze zifuna ukulalela kuba uthini zathi ya uthini baba
athi noma uthi uya ngolesithathu eNtabankulu bathi bona uya ngolesithathu eNtabankulu unayo imali ukuthi eNtabankulu i20,000 i10,000 eqala ngami bathi ngathi nayo imali bathi 10,000 athi izoba khona ngoba sifuna ushena ngabe sengilina abafowethu ngofone bafika seyikhipha le 10,000 wahamba ushembe inkosi yamakhosi uthi ngolongosazonya eNtabankulu cela baba ungabalibala abantu basemampondweni amampondo maninzi baba inyanga yezulu angisakhulumeli abaseNtabankulu kuphela izolo sibongile sibona ufika eBizana nokuyasixolisa ukuba sikubeke eBizana kanti umgwaqo asulungisanga kahle sicela lapho sithethelele baba nemvume afuna usiphazamisa siyabonga kakhulu inkosi yamakhosi sibheke usithandi singabantwana bakho izono zethu ungazibheki singabantu balapha emhlabeni abantu ntuntu balapha emhlabeni wena wedwa uvele ezulwini futhi awufani nanto awukekho umuntu ofana naye apha nguwe wedwa ungcwele baba sicela ungcwele bakho ugeze nathi kuthi njengoba singamangothololo nje singamalombe ugeze okungcole esikubo usenze sihlambeke sibonakale sibahle njengokuthi nje baba ufuna umfundisi wakho ogqoka ikhaki usenze baba singayigqoki ikhaki ngempela sigqoke kahle sifaka amanyemba amahle sifaka amabhulukwe emali maNazaretha ushembe sifisela ubuhle amen bisele siyabonga ukufakaza ubuhle ubaba befundisi namakhosi inkosi babusisa sizobala inkonzo yesikhumbuzo sikababa uThingo manje isihlabelelo sekhulu wama-56 156 bacela uShumayeli Madlozi wasebusisweni asolela lesihlabelelo inkosi ibusisa Nkosi busipha amabandla
Sibonga.